다시 누가복음 18장 보시겠습니다. За эргээд Лук 18 дугаар бүлгээс харъя. 18장 2절 3절입니다. 18-ийн 2, 3 дугаар ишлэл байна. 들어보세요. Та бүхэн сонсоорой. Нэгэн хотод Бурханаас үл имээдэг хүмүүсийгч эс хүндэлдэг шүүгч байжээ. Тэр хотод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчд очиж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөч гэдэг байлаа. 자, 예수님께서 비유를 하신 겁니다. За Есүсийн дээр ийм зөвлөл авч ярьсан байна. 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 재판관이 있었습니다. Нэгэн хотод Бурханаас үл имээдэг хүмүүсийгч эс хүндэлдэг нэгэн шүүгч байжээ. 그런데 과부가 있었습니다. За тэгсэн дээр хотод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байж. 이 과부는 원수에게 이 그 원한을 풀기를 간절히 원하는 마음이 있었습니다. За энэ эмэгтэйгийн хувьд бол энэ арцалдагч гэдэг энэ хүнээсээ тийм ээ өөрийнхөө гомдлыг тайлбарлах, өмгөөлүүлэхийг хүссэн тийм чин сэтгэл байж. 근데 그 원한을 풀어줄 수 있는 사람은 이 불의한 재판관밖에 없는 거예요. Гэтэл түүнийг өмгөөлж энэ гомдлыг тайлах хүн нь энэ шудраг бус шүүгчээс өөр хүн байхгүй байгаа дээ. 그럼 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл одоо яах ёстой вэ? 하나님을 무시하는 이 사람, Гэхдээ бурхныг үл тоодог энэ хүн байж. 사람도 무시하는 이 사람, Хүмүүсийг ч хүндэлдэггүй 그 хүн байна. 사람만 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어줄 수 있는 겁니다. Гэтэл энэ хүн л ганц миний энэ гомдлыг тайлж өмгөөлж өгөх эрхтэй хүн байна. 이 과부는 자기가 할 수 있는 방법이 딱 하나밖에 없었습니다. Тэгвэл энэ бэлэвсэн эмэгтэйд чадах ганц л зүйл байж. 아마 가진 돈도 없었을 겁니다. Энэ хүнд байгаа гих мөнгө ч байхгүй байсан байж таарна. 그 재판관에게 가서 뭘 줄 것도 없었을 겁니다. Ийм шүүгчдэр очиод гарт нь өгчхөөр юу ч байхгүй байсан байж таарна шүү дээ. 그래서 쫓아간 겁니다. Ийм л учраас араас нь нэхэж очиж. 그냥 가서 계속 부탁만 한 겁니다. Зүгээр араас нь дагаж явсаар байгаа л байнга гуйж шалдаг байсан байна. 거의 시간 날 때마다 가서 재판관에게 자기 원수에 대한 나의 원한을 풀어달라고 외친 겁니다. Бараг л цаг гарах тоолн дээр очиод энэ арцалдагчаас минь намайг өмгөөлж гомдлыг минь тайлаач гэж гуйдаг байж. 제가 예전에 이 장면을 이제 그 어떤 선생님이 교학교 선생님이 손유의로 하는 것을 봤습니다. Би өмнө нь нэмээ жуулганы сургуулийн нэг багш яг энэ үйл явдлыг хөөрхөн гараар ингэж хөдөлгөөнөөр хийж явахыг харсан. 너무 그 재밌게 잘해줬기 때문에 제가 기억을 잘하고 있었습니다. Их сонирхолтой гоё ингэж хөдөлгөөн хийсэн учраас одоо хүртэл надад санагдаад байна. 이 재판관이 차를 타고 가는데 그렇게 말을 하는 겁니다. Тэгсэн тэр багш за ийм шүүгч машин цугаа явж ижээ. 그 과부가 가서 막았어요. Тэгсэн бэлэвсэн эмэгтэй урд гарч ирээд зогсоосоо. Тэгээд хашгирсан 내 байна. 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Миний өмгөөлөл, миний гомдлыг тайлаад өгөөч. 재판관이 잠을 자고 있는데 За тэгсэн нөгөө шүүгч бас унтаж байжээ. 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Миний энэ гомдлыг тайлж өмгөөлж өгөөч. 재판관이 목욕을 하고 있는데 За тэгсэн нөгөө шүүгч ингээд усанд орж исэн байна. 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Гэхдээ миний гомдлыг тайлж намайг өмгөөлөөч. 애들이 너무 재밌게 듣는 겁니다. Гэсэн энийг хүүхдүүд их сонирхолтой сонсож байгаа байхгүй? 여러분들도 잘 들으시네요. Тэгэхээр та нар ч гэсэн сайн сонсож шүү дээ. 그러니까 이 재판관이 드디어 아이고 너무 귀찮은 겁니다. Тэгэхээр чи одоо шүүгч хүнд энэ байдал дэндүү хэцүү ядаргаатай санагдаж. 내가 하나님을 무시하고 하나님을 그 두려워하지 않고 사람을 무시하지만은 이 과부가 나를 너무 괴롭게 하니 내가 이 원한을 풀어줘야 되겠다. Эдгээр би бурхнаас имээдэггүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй гэсэн энэ эмэгтэй амар заяаг минь үзүүлэхгүй үүнийг өмгөөлөх байсан. 그러면서 이제 여러분 기도는 이렇게 하는 거예요. 그렇게 가르친 겁니다. Тэгингээ хүмүүсээ залбирал гэдэг үүгээр ингэж заажээ гэж хэлсэн байна. 이 불의한 재판관도 이 과부의 귀찮게 하는 그 부탁 때문에 들어줬잖아요. Энэ шудраг бус шүүгч хүн хүртэл өөрийг нь амар заяаг нь үзүүлэхгүй байгаа энэ хүний хүсэлтэйг хүртэл сонсоод өмгөөлөд өгчлөө шүү дээ. 근데 하나님은 불의한 재판관이 아닙니다. Гэтэл хүмүүсээ бурхан чинь шудраг бус шүүгч биш шүү дээ. 하나님은 과부의 사정을 모르는 분이 아닙니다. Бурхан бол энэ бэлэвсэн эмэгтэй нөхцөл байдлыг мэддэггүй нэгэн биш ээ. 그 하나님께 그렇게 간청하라 얘기입니다. Тэгвэл тийм бурхандаа одоо хичээнгүлэн гуй 자, гэж. 이 원수가 누굴까요?
За тэгвэл энэ арцалдагч гэдэг. 내 Энэ хүн бэ? 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서. Арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэж. 우리의 원수가 있습니다. За бид бүхэнд арцалдаж байгаа энэ арцалдах гэдэг нь санал зөрөлдөж маргалдах гэсэн. 하나님의 원수가 있죠. За бурханд бас тийм дайсан байна. 마태복음 13장에 보면 그 밭에다가 좋은 씨를 뿌렸습니다. Матай 13 дугаар бүлэг дээрээс харуул тийм ээ талбайд бол сайн үр цацчихсан байсан. 근데 밤에 원수가 와서 가라지를 뿌리고 갔잖아요. За тэгсэн шөнө нөгөө тэр хүний дайснууд өстнүүд нь хурж ирэнгүүтээ тийм ээ зэрлэг үс цацчихдаг 종들이 гэж. 주인에게 묻습니다. Үрийн сүүл цацдаг 밭에 гэсэн. 좋은 씨를 뿌리지 않았습니까? 근데 왜 가라지가 나왔습니까? За тэгсэн нөгөө зарцнаар нь асуудаг гэж те. Эзэн талбайд сайн үр цацаагүй илүү. Яахлаараа үрийн сүүл ургаад эхэлвэ гэсэн. 원수가 그리 하였구나. Өстнүүд маань тэгсэн юм байна. 그리고 그 뒤에 해석을 해주시죠. За тэгээ ард талд нь түүнийг утгыг тайлдаг гэж те. 가라지를 심은 원수는 마귀요. 그렇게 말씀하십니다. Үрийн суулыг тарьж ургуулсан нь бозор сүнс гэсэн. 그러니까 원수, 우리 원수는 마귀예요, 마귀. Тэгэхээр бид нартай тэмцэж байгаа нэг нь бозор сүнс байхгүй юу? 마귀는요 중요한 말씀할 때 졸게 만들어. Бозор сүнс маш чухал үгийг зааж эхлэнгүүт унтуулж эхэлдэг. 그죠? Тэгдэг үз? 또 딴 생각하게 만들고 Бас яг энэ цагт өөр юм бодогдуулдаг. 그 말씀을 듣지 못하게 만듭니다. Ямар ч энэ үгийг сонсож чадхааргүй болгоод 그 байдаг. 원수라니까요. Тэгэхээр бидний өстөн гэдэг хад. 그리고 베드로전서 5장 8절에도 그렇게 돼 있죠. 1-р Петр 5-ийн 8-р ишлэлээр хүртэлдэгдэг үстэй. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 너희를 찾으며 너희를 삼키고자 한다 그렇게 말씀하시죠. Тиймээс та нар сонор сэрэмжтэй сэргэг бай. Та нарыг өрсөлдөгч болох диавол хэн нэгнийг залхахаар хайж буй архирах арслан мэт гитэн явдаг гэсэн. 마귀가요 두루 다니면서 삼킬 자를 찾고 있습니다. Бузар сүнс тийм ээ энэ дэрэнгөөр яваал хэнийг залгах вэ гэдгээ хайж гитэж явж байна. 근데 그 성경하고 연결돼 있는 게 욥기 1장 2장인 거예요. За тэгэхээр энэ Библиэд холбогдож байгаа нь Йов номны 1-2 дугаар бүлэг холбогдож байгаа. 하나님 앞에 천사들이 서 있었습니다. Бурхны өмнө дэнгэр элч нар зогсож байж. 사단도 몰래 그 뒤에 왔죠. Сатан хүртэл нууцаар тэнд ирчихсэн 네가 байсан. 어딜 다녀왔느냐 사단에게 묻습니다. Чи хаагур хэрэн хэсэж явж байгаад ирвэ гэж Сатанаас асуусан. 내가 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. Би дэлхийгээр хэрэн хэсэж явсаар ирлээ гэсэн биз. 사탄이 그렇게 대답합니다. Сатан тэгж хариулсан. 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔다고 그렇게 왜 말했을까요? Тэгвэл яагаад энэ дэлхийгээр ингээл хэрэн хэсэл яваад байсан гэдгээ ингэж хэлв? 베드로전서 5장 8절에 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 그걸 사단이 하는 겁니다. Тэгэлэр 1-р Петр 5-ийн 8 дээр гарсан хэн нэгнийг залхахаар хайж буй архирах арслан мэт гэтээ явдаг гэдэг байгаа энэ үгийг энд тайлбарлаж байгаа байхгүй юу? 하나님의 원수이자 우리의 원수가 사탄이에요. Тэгэлэр бурхны өстөн дайсан, дээрээс нь бидний дайсан болж байгаа нь Сатан байна. 사탄이 얼마나 바쁘게 자기 일을 하고 있는지 우리가 다 모를 거예요. Сатан хичнээн завгүйгээр энэ ажлаа хийж явгааг бид бүхэн бараг бүгдийг мэдэхгүй. 그리고 우리 원수가 또 있습니다. Дахиад бид бүхэнд дайсан байна. 우리 육신이죠. Бидний энэ махуд 이 변화되기 싫어하는 육신입니다. өөрчлөгдөхөөс дургүй байдаг бидний энэ махуд. 이기적인 육신, Тийм ээ хуваа хичээсэн энэ махуд, 게으른 육신. энэ залхуурсан махуд, 이 육신이 우리의 원수입니다. энэ махуд чинь бид бүхний дайсан болоод. 자, 성경 로마서 8장 보시겠습니다. За Библийн Ром 8 дугаар бүлгээс харъя. 로마서 8장 7절. Ром 8-ийн 7 дугаар ишлэл. 로마서 8장 7절입니다. За Ром 8-ийн 7 дугаар ишлэл байна. 들어보세요. За сонсоорой. Учир нь махбодын бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. Учир нь энэ нь бурхны хуульд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадахчгүй. 자, 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. Учир нь махбодын бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. 이 육신의 생각은요 항상 하나님의 뜻을 거스리려고 합니다. Тэгэхээр энэ махбодын бодол санаа ямагтал бурхны эсрэг дайсагнаж байдаг вэ. 그래서 6절부터 8절까지 같이 읽어보겠습니다. За 6-аас 8 дугаар ишлэл хүртэл бүгдээрээ хамт уншийе. Махбодын бодол санаа бол
үхэл сүнсний бодол санаа бол ам ба амар тайван билээ. Учир нь махбодын бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. Учир нь энэ нь бурхны хуульд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадахчгүй. Махбодынхоор байгсад бурханд таашаагдаж чадахгүй. 이 육신은 우리의 원수입니다. Тэгэхээр энэ махбод бид бүхний дайсан байна. 우리가 싸워서 반드시 이겨야 되는 원수입니다. Бид бүхэн тэмцээд тулалдаад заавал ялах ёстой бидний дайсан энэ байна. 마귀하고 싸워서 지면은 우리는 모든 걸 빼앗기는 겁니다. Бузар сүнстэй тулалдаад ялагдчих юм бол бид бүхэн бүх юмаа булаалгаж байгаа юм. 육신하고 싸워서 지면은 우리는 얻을 게 아무것도 없는 겁니다. Энэ махбодтойгоо тулалдаж тэмцээд ялахгүй байгаад байх юм бол бидэнд ашиг олж авах зүйл гэж юу ч байхгүй. 그리고 세상입니다. Түүний дараа ертөнц байна. 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님과 원수임을 알지 못하느뇨. Завхаа эмсээ ертөнцтэй найзлах нь бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? 그러므로 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 하나님과 원수되는 자임을 기억하라 그 말입니다. Тэгэхээр хорвоотой хоодын хэн боловч өөрийгөө бурхны дайсан болгож байгаа хэрэг юм. 그냥 세상을 좋아하는 것이 아니에요. Зүгээр нэг ертөнцид дуртай байгаад байгаа хэрэг биш юм. 하나님과 원수가 되는 거래요. Эн чин бурхантай дайсагнаж байгаа хэрэг гин. 그러니까 우리의 원수는 마귀요 육신이요 세상인 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний дайсан чинь энэ бузар сүнс байна, ертөнц байна, бид бүхний махбод байна. 마귀가 하는 일이 뭡니까? Бузар сүнсний хийдэг ажил юу 우리 вэ? 육신이 하는 일이 뭘까요? Бид бүхний энэ махбодын хийдэг ажил юу нь юу вэ? 세상이 하는 일이 뭐겠습니까? ертөнцийн хийдэг ажил чинь юу вэ? 우리의 신앙을 방해합니다. Бидний итгэлд саад хийдэг. 왜 방해할까? Яагаад саад хийгээд байна? 우리가 신앙생활 올바르게 열심히 하면 다른 사람들이 구원을 받으니까. Бид бүхэн итгэлээрээ зөв зохистой амьдраад эхлэх юм бол өөр хүмүүс аврагдах учраас. 우리가 정상적으로 신앙생활 하면요 반드시 열매가 맺혀지게 돼 있으니까. Бид нэр хэвийн зөв итгэлээр амьдраад эхлэх юм бол гарцаагүй биднээс үр жимс ургах болдог учраас. 그래서 우리 육신과 세상과 마귀가 원수가 되어서 우리를 막고 있는 겁니다. Тэм учраас энэ бидний махбод тэгээд энэ ертөнц бузар сүнс бидний дайсан болцоход бидний эсрэг тэмцэж байна.